Da 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 da. Siapa ni? Juni Sarah. Mana Sarah? Lah. Lah. I ni like I tak dapat notice pun yang Sarah. Short notice. Approval the board. Okay, so apparently I'm not involved in this short notice ni. Okay, it's fine, dah biasa. Okay, anyway, hi guys, welcome back to Pillow Talk. Unfortunately, Sarah she's not able to come sebab dia macam ada YB Sarah always busy. dia yang busy, dia yang ada YB. So kita dah ada replacement for Sedih gila bagi replacement. itulah hidup kita. Replacement Betul. in life. Anyway, every week kita replacement je. Macam kita ganti dengan Nadira yang dia baru je into masuk kita punya team. Dia baru je masuk team kita and Dia I intern think kat sini. you'll see her more in the future. Okay? Okay, so hari ni actually macam kita, because selalu kita cakap pasal relationship macam tu kan. So hari ni kita nak lain sikit. Kita macam nak sentuh, I think boleh kata about macam psikologi juga. Ada tak? Rasanya ada tak? Boleh kot kita relate dengan Kan? So macam actually hari ni kita nak talk about the art of being the lulu, boleh tak? Uish, the art of me the Lulu. I'm master of it. So macam, okay, bukanlah the lulu yang you're waiting for your ex-boyfriend to text you back tu, no. It's not level yang you expect jungkook tu datang rumah you, no. Ini adalah level the lulu yang you find apa orang kata happiness in your daily mundane life, boleh kata? Boleh. Is it correct pronunciation? Mundane? Mandin betul. Mundane, okay. Betul. Sebab takut salah pronunciation nanti kena takut ada grammar Nazi ke kat sini. Hidup dah biasa dibenci dah. Okay. So macam, okay, so kita nak find happiness in our mundane life lah. Contohnya kalau okay, I cakap je lah, I punya, because for me, I always find what does it mean by nak cari happiness tu. Macam for me, daily cup of coffee as you can see, every week I ada coffee. Kena blur, tak sponsor. Yes, it's not sponsor tapi kalau nak sponsor, I tak ada problem. So, you boleh nampak bila ice tu melt, bila apa, benda tu, every sip tu, you rasa macam happy, tahu tak? Tak rasa macam tu ke? Honestly, when you cakap macam ni, I baru terfikir, entah apa lah yang buat I happy. Because every day is just the same. Ada orang cari find happiness in a day. I don't know how to find it, I just live lah. So you the kind of person yang macam pergi kerja, buat kerja, balik kerja, macam tu. Yeah. And then you wait for your salary, you wait for bonus, you wait for the end of the day. Maybe tak ada apa kot yang I'm looking for every day. Cuma tak nak ada masalah banyak lah kat office. Itu je you look forward to a smooth life di office. Yeah. Okay, sebab macam ni. Okay, I read somewhere macam there's this thing called hedonic treadmill. So what it says kat dalam tu is technically macam you're always running towards something, meaning you tak pernah satisfy with anything. So you're running towards something. Macam kalau kita kerja, you're running towards you're waiting for gaji masuk, macam tu. You're waiting for bonus, you're waiting for habis kerja, macam tu. Which is I think which is normal lah. Tapi macam at the end of the day, macam bila dia dapat gaji tu, and then bosan balik, Square one balik. So macam it's never ending macam tu. Lagi macam kita ni yang berprofesi sebagai yang kita ni macam hidup paycheck to paycheck, it's never satisfying. So macam that's why macam instead of you running towards something, you just find happiness. Macam you, okay, contoh kalau I pergi kerja naik LRT kan,
Kalau you drive kan? Ika you sekarang naik LRT? Dua-dua. Okay, but macam you macam hybrid lah, either LRT, up to you lah kan. So contoh kalau you drive, you stuck in a jam kan. So macam normal orang macam maki-maki lah, kereta ni bodoh lah, especially Myvi satu tu bodoh lah ni kan. Pakcik ni lembab lah punya apa tiba-tiba aku nak kerja, kau nak pergi jalan-jalan tepi cari makan tu kenapa macam tu kan. Instead of that, kalau okay, time I drive dulu, what I did in the morning, stuck in the jam, instead of I dwelling stresnya, bodohnya semua kereta. Technically every day dekat KL pagi petang semua kereta jadi bodoh lah. Kecuali you lah. You probably are, but you tak nampak you punya weakness. So what I did is, kalau pagi maybe is way too early sebab macam low blood sikit kan pagi kan. Tak dapat coffee lagi kan. So macam petang lah, cakap petang. Petang memang jam dia memang, especially kat junction. Maju junction tu. Junction yang MRT, junction apa tu kan? Intermark tu. Oh betul tu. Yang tu. Lepas tu kat situ memang petang-petang memang semua kereta memang I punya horn dah lah macam lalat je bunyi. Pergi tukar sekarang. So instead of I stress kan, I pasang lagu kuat-kuat. Lepas tu I buat I punya own personal concert dalam tu. Macam as if ada fan kat dalam tu lah. So I buatlah concert dan macam you kan pada nyanyi. So Janganlah bagi fact kat sini. Siapa yang nak dengar nak nyanyi? Jangan. Boleh comment down below nak dengar dia nyanyi. So macam pasal lagu kuat, you buat your own personal concert kat situ. Kalau you ada certain orang dia ada teddy bear dan kereta kan, diorang boleh jadi you punya audience. Macam tu. Lepas tu kalau contoh kalau I dekat LRT, macam instead of I stress semua sudden dalam LRT ni kan, I dengar lagu. Lepas tu just obviously tak boleh nyanyi kuat-kuat dalam LRT lah, tu orang macam buang tebiat. So macam you just macam delulu kat situ, macam you like the main character syndrome dalam LRT tu. Kan? So macam for me itulah. And then let's say kalau macam you kerja, kalau you kerja okay, kalau for me pagi-pagi je sampai kerja, start je 8.30 tu bunyi telefon. You kerja 8.30 eh? Kau kerja 9? Yes, I 8.30, you je 9. Oh, I thought you 8.30. Memang I 8.30. Tak, I thought you 9. No. Tu dulu I sampai 9. You sampai ke 9. Kerja start pukul 8.30 ya. Santai bos. Ni procrastination at its best. Yes. Dah bangun tapi golek-golek. Dalam rumah 15 minit je dari office kalau tak jam. Macam kalau contoh you dekat office hati. Okay, macam I cakap tadi, one of I punya daily happiness is this a sip of coffee, right? Every sip tu is I macam jadi ecstasy, you know? I macam masuk dunia lain. So macam kalau I contoh pagi-pagi tu, dah kena dia dah call. I email pun tak buka, benda pun lagi tak buka, tak tahu konteks sama dia kan. Tadi dia call. So macam I macam okay, tunggu, I need a cup of coffee first. Tak ada, obviously I dah cakap macam tu lah. Sebenarnya bukan Gen Z, kau tak makna marah. Hari-hari beli kopi. So macam macam kalau kat office you deal with different kind of people. Macam hari tu you ada cakap pasal ada episode dekat dalam Sembang Project we were talking about this personality kan. Macam kalau kat office pun ada like in terms of colour, you ada red, yellow, green, blue kan. So macam contoh kalau bos yang merah ni macam semua benda dia nak sekarang. Kalau yang biru ni macam you jumpa je apa kesalahan you sebab dia very detail oriented kan. Jumpa ada je, kita tak nampak tapi jumpa je macam tu. Lepas tu kalau Contoh dia bos ni. Yes. Tapi benda tu nak jadi biru yang detail oriented tu actually it takes time. Dia bukannya overnight macam tu. It takes time. Betul. Lepas tu kalau hijau dia macam okay chill. Kita relax, chill. Jangan nak stress-stress sangat macam tu. Itu relax. It's not the end of the world. Macam tu. Marah-marah. Marah. Cakap baik-baik. Jangan ambil masa 3 jam, jangan. Apa?
Lepas tu kalau, and then there's yellow. Kalau yellow, apa saya tak Buat ingat. dulu buat fikir. Buat fikir. Kalau, and then so macam, tapi macam bila you decide untuk, tapi this is different, but all this personality macam no matter like baik macam mana pun, macam perang je sial macam mana pun. Ush, beep. Beep. Wait. Hold on. Excuse me? You nampak dia minum kopi air? I baru je cakap coffee tu every sip is my happiness. They just took my happiness away. What excuse? And I'm not your bra. I'm not your bra. Okay, anyways. Kita tak faham. Dia tak faham internet joke. Orang tengok macam No, there was this, back then ada this meme. Orang buat meme like, you berlanggar macam tu kan. Excuse me bra. And then the other person, you're excused and I'm not your bra. Oh, faham. Okay, tak Apa faham. kena dengan kopi? Apa kena minum? No, because dia cakap you're excused. Because I cakap excuse me. Oh, faham? Okay. Okay. Noted. Krik-krik. Anyways. Okay. Sama balik apa kena? I cakap apa tadi? Cakap pasal Okay, because you macam kena macam different kind of people dekat dalam office tu. So macam you stress out. So macam instead of you macam, yes you akan stress out jugalah. But contoh if you dah ada like a macam corner of happiness, macam to me macam okay, I need a coffee. That's why some people akan cakap macam okay, I need a coffee. Macam dah tengah stress dengan I need a coffee. So bila you need a coffee, macam ada certain people, contoh you're a very organised person ataupun you jenis yang very creative, you akan hias you punya workspace tu kan. So that's your happiness. I bukan jenis hias I punya workspace. Oh ya, kita boleh. So, you tahu kenapa? Actually macam kalau ikut nak je. Kenapa? Senang nak resign. Senang resign. Kalau even I yang tak hias workspace tu, bila I resign balik kotak. Atau bayang kalau I hias I punya workspace tu. So macam let's say you're the kind of person yang macam suka hias, you letak ni, you like pink, ada tint of pink everywhere. Kalau macam you suka hitam. So What's wrong with black? Black is a new white, what? Okay. So macam ada macam goth ni. Taklah. Table nice and clean. Okay, wow, improvement. Okay. Forever like that. Tak. I mean tak se-clean Sarah. Tapi Oh ya, Sarah clean Sarah gila. clean gila. Dan berserta 4 mainan di atas itu. Betul. Tapi I tak. Kalau meja I very bersepah. I clean lah tapi tak se-clean Sarah. Okay, so anyways macam kalau tu macam contohnya bila you tengok, contoh macam you cakap ada patung kat atas tu kan, you macam nak, Sekarang I dah terfikir apa yang buat I happy kat office. apa? I notice habit I dekat tempat baru ni, which is sekali ambil stapler, sekali I simpan tempat yang sama. Walaupun I akan pakai, no, kalau I berterusan pakai tak lah. I mean, I put everything at the place. Kalau I serabut, table I tu kemas semua. I declutter everything kena at the same spot every single day. Itu macam OCD. Tak. Tapi dia happy lah. Maksudnya Okay lah, I mean that's one thing. Okay. even pen dekat mana, so macam kan ada satu tempat yang letak apa pen holder tu tak boleh mix up. Oh, This year faham. this pen je ada. So I ingat dekat mana. So itu kot happiness saya dekat office. Faham. Kalau macam, okay, macam kalau nak kata pasal kita punya work life kan. Kita punya work life ni is very dry. Kita punya kerja ni is very dry. Dia dry We're red flag. We're not doctors. Kita tak handle with people's life. We're saving PDF, right? Yeah, thank God. So, and it's mostly macam administrative. So, and a lot of paperwork. So, okay, apart from coffee, kalau I punya dekat office kan, I find happiness bila I tukar bullet stapler. You know. Yeah. Kan? You rasa macam you tengah tapi macam kan, kenapa orang bila habis je stapler tu, kenapa dia nak tak boleh ke macam dah habis sekali dah, tak payah nak? you nak, okay, you tahu I masuk delulu apa benda kalau I tukar bullet. Apa? I rasa macam I tengah tukar bullet gun bullet. Orang aneh. So itu I punya delulu. I macam cik, 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 cik.
Kau tak. Macam Macam tu? seronok macam seronok lah tukar bullet tu. Kan? I ingat kan seorang je Tak. Tapi you ada berangan you dekat tak, dalam tak, indie tak, movie tak, ke? tak ada nak berangan-berangan tu tak ada. Okay, I berangan I kat dalam indie movie. Macam like I'm dealing with a guy and kena handle with care. Macam tu. If you don't handle with care, then you to staple tangan. Tak Something ada. like that. Stapler. Okay, dia rosakkan I punya dream by the way. Yeah, you should. Macam kalau korang-korang yang office worker tu, yeah, you should find happiness in changing you punya stapler bullet. Or sharpening your pencil. You kena find happiness in those little things tu. Baru you tak rasa macam Happy kau tak ada client call I kot. Tak, I mean I can do work but don't call me. Text please. kita memang tak ada kerja kat customer service lah. Yeah, I pernah. Sebab tu setiap hari FYI kan ada apa call it QA kan, quality apa? QC call, QC quality control punya call kan. Memang jelas dan nyata, memang Izhalki di situ. Faham kan? So jelas terang dan nyata. yang memang I tak boleh. Macam hi. Bila kita cakap call pun kita senyum pun akan dengar daripada call tu sebenarnya. So I tak boleh. I think it's back to personality because we're all introverts. Ayan. Kita nak cakap dengan kita nak je lah. Ya, betul. Kita kalau orang tu kita tak rasa macam nak cakap then Tapi imagine customer service tak angkat call. kan. Weh, memang kena sebelih weh dengan bos you. Ya, betul. Tak selesai masalah korang. Betul. Okay, apa lagi macam contoh things yang maybe we can suggest the things that you can find when they happy you. Will you find dekat dalam Belajar untuk susah nak buat tapi honestly just be grateful. Itu klise lah tapi bersyukur. just bangun pagi, kurang sikit fikir. First thing Kosong. You bersyukur dulu. Bersyukur for being alive. Salah. Habis tu? Habis tu? Bersyukur for what? Bersyukur je. Jangan minta lebih-lebih. Apa yang you ada hari tu, take it dari dulu. Okay, bersyukur. Kira in general lah bersyukur. In general. Alive, bersyukur I have a job ke. Bersyukur apa-apa dulu sebelum nak minta. Tahu kejap lagi akan mengeluh juga. Tapi bila dah masuk office akan mengeluh lah. Ya, tapi bersyukur dulu orang bagi. Bila I notice kan, satu lagi mungkin kurangkan tengok work memes yang sangat-sangat negatif tu. Sometimes kan, that negative jokes kan, lama-lama dia macam Affect you punya mental juga. agak lah. Sebab bila I stop tengok benda-benda macam tu, I rasa nak bersyukur tu senang sikit. Faham. Tapi macam mana? Sebab sekarang I nampak banyak meme yang pasal dia kata macam Bakar office tu. boleh tak? Macam hari tu pernah like dengar ada bila kalau saya kat office I ada dekat parking lot terbakar. And then we're like macam kenapa tak naik ke level 12? Bakar tu. You know. Faham. Beep. Apa lagi? Ya, tapi I rasa kena start dengan bersyukur. It's true. And then bersyukur. Contoh kalau I bangun mandi, contoh okay, start dia kalau for me I make up. So macam ada stereo macam ada orang find it a joy untuk you bersiap. Bersiap. I tak adalah tapi find you it. tak ada. You hari-hari bersiap. Yang tak siap tu I. Okay, macam for me, I tak adalah enjoy macam it's like actually macam renyah lah juga kan nak bersiap everyday tu. Tapi macam sambil-sambil I bersiap tu macam because I pagi-pagi I akan make up sambil atas katil. Like I take my makeup bag. So that moment macam I rasa happiness. So macam tu delivery princess pula lah. Yes, I rasa macam ada muar tengah do my makeup for me macam tu kan. So I ambil makeup bag I duduk atas katil, I letak tepi and I ambil skin tint je. Sampai-sampai baring macam tu. Oh macam tu You should try. Instead of makeup berduduk, makeup sambil baring.
Because you make lagi kerja bukannya nak teruk sangat pun. Pakai skin tint, pakai bedak. I mean kalau ada orang yang komen dia buat sama macam you, probably Kita boleh gang. We can be buddy. Kita boleh hidup. Zombie baring Yeah, we can duduk together and everyday pergi kerja kita boleh make up together lah. Tepi katil macam tu. Lori. So comment lah kalau korang pun macam I, jenis make up sambil baring. First time dengar. Sumpah lah. Okay, Habis you guys, malas, kita boleh I duduk atas katil tapi masih duduk. Tak adalah baring. I boleh pilot this cult of Sudah. Okay, apa lagi? And then pergi kerja macam saya cakap tadi, you boleh jadi main character in dalam when you're stuck in traffic, you be the main character and then get a cup of coffee, that's your happiness. And then buat stapler tu macam bulat, masuk dalam French indie movie ke benda ataupun Indian movie ke yang tiba-tiba tak mati tu. So ya, pasal Imagine bos you work from home tak nampak ke? Walaupun dia ada. dia tak nampak. Dia tak nampak. See no evil. Dia tak nampak lah. Tapi macam mungkin waktu break pergi makan ke. That's happiness kan. Tapi yeah, that's technically macam small thing. It's small things. Yeah, cuma it's kind of you looking forward juga to lunch tu. Tapi ya macam ada certain orang tak pergi lunch. I think yang buatkan bukanlah happy. I feel comfort bila kan I ada work tracker yang macam diary tu kan. So work tracker tu really help me a lot. Kalau I tak ada benda tu, hilanglah pegangan hidup. Kira macam bila you tick done tu macam bila kan work satisfied. tracker tu kan, I kan contoh kita ada banyak kerja incoming job every day. So benda-benda macam tu kena ada depan mata I. Maksudnya I aware berapa banyak yang ada. So benda-benda macam tu buatkan I rasa in control. Faham. Yeah, I think macam based on your personality macam you're a very structured You pakai person. Apa? Dia pakai ke? I Work ada. tracker tu I tak pakai. I pakai ni je lah yang job log. Yalah job log tu lah. Sama lah. I pakai job log. Tapi Nisha cakap I punya macam work diary kau ajar tu. Dia tak pernah buka pun dia punya job log. Betul. Okay, anyways, macam contoh kalau you kata you're a very structured person kan. Tapi betul ke structured? Macam hari-hari lambat je. Fikir balik. Macam tak je hidup tu macam tak terurus sangat pun biasa je. Maybe you're structured in terms of before you buat benda tu you nak ada this, you dah plan buat ni, buat tu. Tapi jadi ke tak jadi tu cerita lain lah. Benda jadi. Dia tak. Macam hari tu pun you cakap like because you also have like a probably mild ADHD. Bodoh. Oh sorry. So dia memang kena settlekan terus satu benda tu. Kau tak boleh lupa macam tu. So that's why dia memang dia punya work tracker dia is dia macam Bible dia lah. Gitu. Long live tu. tak ada work tracker tu macam masuk raya tu cuti lama tak ingat lah. Betul. So macam itu dia punya Bible. So macam because dia this kind of person, so dia rasa macam dapat update benda tu is dia punya happiness. Dia macam satu kepuasan bila tick macam dapat update done. Yeah. So macam don't come at me say tak siap lah, tak boleh. Macam I have proof. I send to you this date. So macam itulah. Finding happiness ni kan mungkin kot. I mean core dia adalah kurangkan meminta banyakkan accept dulu kot. Bukanlah accept macam kau gaji kau 1,500 dapat kerja banyak, okay accept janganlah. So macam kiranya you nak relatekan balik because macam you cakap bersyukur and then you say macam technically tawakal lah. Kan? So kita go tapi back to bergantung pada waktu lah. Macam you cakap pergi kerja, kalau isteri jam dengan lagu tak boleh. Kalau macam itu dah lambat, tak ada lah. Tak ada, hilang syukur tu. So semua orang tanya okay, that sounds like a you problem. Yes. So kalau macam kalau hari tu hari awal lah contoh, I bajet boleh sampai sebelum 9 suku. Awal lah tu kan. By the way dia punya working hour is at 9. Kita janji Melayu lah. Not for me. I start 8.30 sampai office ke 8. Uish.
Nak buat apa? And I tidur. Oh, that's happiness. Sampai office and I tidur. Oh betul. Itu Tak, betul untuk you, bukan untuk I. Ya. Tak boleh I sampai Kena I bekerja terus. I terus bekerja. Ya, because you sampai pun dah lambat. Ya. Kalau you tidur dulu memang kena sampai lah kan. Tak lah, tapi ada orang kan sampai borak dulu kan. Itu memang tak boleh. I sampai tiba-tiba kan dekat printer. Tiba-tiba dah print kerja. Tak I tak boleh. Dia tak semestinya 9 to 5 tu. Kena 9 to 5. So macam that's why I cakap I kan hijau. Macam lay back atau nak rushing macam tu. Dia best tu, rushing tahu lunch. Tahu lah. Tahu balik. Saya tak fikir, tak sempat nak proses. Lepas tu nanti balik kerja naik duduk dalam kereta sejam. Itu kau naik kereta lah. Tapi kau naik LRT dan Berjam. dan sardin kat dalam tu. Yang stress. Tu belum lagi bau ketiak orang. You kan yang emo sebab ada bau tu kan. I pernah dekat LRT, I think I baru balik daripada Mid Valley. So Mid Valley kan dari Abdullah Hukum kan. So time tu dah pukul I think nak almost 10. So macam bila 10 macam you expect. Okay, to be fair it's Friday night. I think it's Friday night. You rasa macam kos pun macam dah tak ramai orang, kosong kan. Kalau ada orang pun macam you dapat duduk ke benda kan. Masa macam, and then I beratur. Kita kan dekat LRT kan kita kena beratur before nak masuk LRT tu kan. So I beratur and then I'm macam okay happy nak balik macam ni kan. Suddenly, and then belakang tak ada orang. Suddenly ada bau semerbak datang kat I macam tu kan. And macam who the heck? Who the heck yang disturbing my peace? You tahulah siapa kan? You tahu kan? You jangan nak cakap innocent Ni nak cakap innocent. I smack your face ni. Saya tak faham. Sila komen di bawah. Ya, siapa yang tahu who knows the answer to that question, boleh komen di bawah. So macam ni okay lah. Macam okay fine. So macam I macam rosak aku punya peace kan. I masuk RT. Masuk RT pun ramai yang bau. Pasal I macam bloody hell macam tu je. Ingat tengok tak video yang perempuan yang ni buat video yang kawan dia kecil busuk tu. Lepas tu I macam tu je kat dalam hati macam tu. Yang ni orang you kenal ke tak kenal? Nyonya tak kenal lah. Allah. I tak kenal lah. I love them apparently. Macam like every corner ada. I macam macam tu je tau. Sebab kita pun tak ada tips. I belajar kat mana tau. Apa? Kursus pengurusan dan jenazah. Kalau bau ni, you tarik nafas dalam ke hidung, you telan air liur you. Macam ni? You tarik nafas dalam ikut hidung, dan you kena telan air liur. Bila you lepas, bau tu jadi bearable. Cinta? Takkan ustaz tu nak bohong? Like bearable. Serius, I mean dia ada bau. Tapi you nak dia ada bau. You kena sacrifice dulu lah. Like you have to like sedut off bau. Lepas tu you telan. Tapi betul, benda tu kurang. Tapi you sedut tu you hempus nafas tu tak keluar bau dia orang. Tapi macam tu lah yang buat. Kadang-kadang nak leave kan, dia bau. So it works lah. Dia masih bau tapi dia bearable untuk dia. Okay, dia macam ni. I hope I tak hadap orang ada BO ni. Tapi if I did, I akan try lah. Tapi anyways, yang cerita tadi tu I macam tu kan. Lepas tu I think the 5 stations away, I tengok macam the next coach tu macam kosong. Macam ramai orang keluar. I berlari pergi next coach tu. And then dekat in between and then in between coaches, macam aircon blast dekat tengah tu bapa. I duduk kat situ macam and then I rasa diorang semua dekat coach tu semua macam memang the moment I nampak macam okay, the coast is clear, I ada ruang and kita kena calculate
Macam okay, kita akan lalu macam main game kan. Kita lalu situ. Because people are like macam ni all over the place, right? You kena calculate. You kena pergi situ. Okay, kosong. Ada ruang. Pop, okay. You sampai goal. Critical sangat pemikiran. Cuma nak pergi kat tempat kosong tu. Life is a game. So you kena macam tu. You kena okay, that's like kepala you ada Miss Runner. See, macam you nak lari daripada orang busuk pun you kena find happiness in it. Janganlah cakap busuk offended nanti. We don't know who. We don't know who. Tata yang tengok ni. So you tengah lari daripada orang busuk pun you kena find happiness. You tengah stress bawa orang busuk ni. Okay, my life is a game. My mission is to lari daripada bawa busuk ni. So pam sampai. To happiness. Okay, happiness. Bila you dapat the blast of aircon tu, that's happiness. Oh, betul. Faham. Okay, I think kita dah how long kita man? Cuba, 31 minutes. Okay, I think cakap busuk pun lama. Okay, before kita end this, like I nak bagi like a task dekat you guys. I nak you besok kerja kan. So try to look for something yang make you happy. And then you buat benda tu jadi ritual, you know. So macam instead of you rasa macam you're living and then you're running towards something, you make that one happiness tu jadi macam your ritual. So macam you tak rasa macam lifeless sangat hidup ni. You rasa macam I'm the main character syndrome tu is another story lah. But you kena be a bit delulu untuk kalau ada orang cakap pergi kerja tak happy, macam itu bukan happiness. Maybe you should change your job lah. Dia kata. But anyways, yeah, try to look for something yang make you guys happy. Macam even as little as tukar. Maybe decide outfit hari-hari perempuan lah. Decide outfit hari-hari pergi kerja tu mungkin satu happiness bagi dia. Mungkin. Macam it's up to you. Kalau you jenis suka berstyle, you sebenarnya suka berfashion tapi you pergi office macam tak berfashion. So you pergi office je, tempat lain tak pergi. So tapi you dress up lah untuk pergi office. So macam that's your happiness. Macam kalau you tak berdress up, then apalah lagi macam setakat pergi kerja macam tu, at least you rasa happy. It depends on, to each their own lah. To each his own. Okay, dia ni bukan jenis happiness. Dia bukan pakai baju lawa-lawa is happiness. Dia punya happiness is tengok, dia punya happiness is datang lambat. Dia punya happiness is procrastination and and then happiness dia like update dia punya work diary. So macam ni dia. Macam for me, I find happiness like dress up pergi kerja, bersiap, make up katil, minum coffee pagi and then tukar stapler bulat. Seronok lah tukar stapler bulat. Yeah, you guys should. Terasa lah tu paling kerja. Betul. You rasa macam asal habis bulat ni macam okay, kita tukar bulat pit, you know. Even you're just stapling documents. Okay, yeah, just find your own macam daily happiness. And as usual, stay aesthetic, stay smart and most importantly, stay delulu. Stay delulu. Stay delulu. Delulu is the soul lulu. Yes. Delulu is the soul lulu. Okay, jumpa lagi next week. Bye. Next week Sarah kan?